Baba imakamira vaimbi. Mwari wenyasha. Mwari vanogona. Rikamanda ravo. Ndinokuremekedzai. Handisi chiro manheru ano. Ndiumbei. Ndidudzire zvamunoda kuti ndidudzire. Ndinonamatira nyasha dzekumira pano. Chidzorera mbiri kwamuri. Mazvita Baba. Amen. Titore nzvimbo dzedu tose takagara. Banye bonke sithabatha indawo zethu. Ndotenda Mwari manheru ano. Tandobonga inkosi kule ntambama. Ndichida kuremekedza president vechechi yedu. Tandobonga kuhlonipha umongameli webandla Chechi lethu. yemweya. Chechi kamoya. Chechi inogara mweya waMwari. Ibandla ehlala emoyeni wenkosi. Andikanganwe our deputy. Angikhohlwa umsekeli kababa. Baba Chinyemba Baba nomama. Chinyemba nomama. Mai Nira deputy wemadzimai. Mama Nira deputy wabomama. Dr. Nira. Ugqirha Nira. Ndaitirwa drama mazvonoka. Yenzo idrama likubonile na. Executive yana baba nana. Executive yabo baba nabomama. Bafundisi. Abafundisi. Elders and deaconesses nemadzimai. Deacon nabomama. Nemimose. Lani lina lonke. Mwari vakuitirei zvakanaka. Nkulunkulu alenzele kuhle. Ndinoda kutenda Mwari. Tandobonga inkosi kule ntambama. Province yandinobva. Esigabeni emsuka kiso. Kwababa overseer. Kwababa overseer. Makarichi na Amai. Makarichi nomama. Ndinokuremekedzai. Yanihlonipha. Nekutichengeta muprovince. Ngokusigcina kuprovince. Dai vasingatichengete taingogurumuna. Abe bengasigcini besiyahlala sigonona. Asi tinofila at home province yenyu. Kodwa sizwa singekhaya province yakhe. Busiswa inkosi. Ndinesangano. Ngile bandla. Kutungamira haisi nyore. Ukukhokhela kulula. Dzimwe nguva ndinomboti koMwari wayi. Kwesithi ngembuzo inkosi uthi ngani? Ayisingori faith alive chete. Ayisi faith alive kuphela. Iri faith alive chaiyo. Faith alive impela. Ndinokuremekedzai. Ngiyalihlonipha. Mwari wakudenga akuitirei zvakanaka. Masulira lenzele kahle. Ndoda kutenda vashumiri vakaparidza. Sibonge abachumayelayo. Pano pakarohwa shoko. Lapha mpela kwachumayelwa yiso. Chinondifadza mumwe nemumwe aishumira. Wakuthokoza mnye nomunye wayechumayela. Anga aine revelation yake. Wanokwambulela kwakhe. Ngoma ndiyo. Senzo kufanayo. His presence. Ebukhoneni bakhe. His presence. Ebukhoneni bakhe. Ini ndakashandisa biblical definition. Yena wasebenzisa biblical definition. Inotaura pamusoro pepresence. Ekhuluma phezu kobukhona. Inobva yati to experience the shining of God's face. To experience Ndakashandisa definition iri biblical. Ndakachiti biblical ndakagugula ndikatsvaga kuti mushoko raMwari inoreva kuti yeso ritatama. His presence. Ubukhona bakhe. Handisi kutaura ability yakataura. Ability yakhuluma. Ndakuklarifya biblical. Mina sengichasisa kusebhayibhelini. Zvanga zvichirema. Bekunzima. Zvichirwadza. Kubuhlungu. Tiri pano nekuda kweHis presence. Silapha ingabe bukhona. Dai dzisiri nyasha dzaMwari. Kungashimusa wenkosi. Takavigana kare. Abasangoma nakudala. Asi nekuda kweHis presence. Kodwa ingabe bukhona bakhe. Tiripo takamira. Sikhona simile. We are not unshakable. Asilinyeki. Nema situations. Asinyiswe We are izimo. not touchable. Asibapheli. Nema situations. Izimo zalumhlaba. Hativunduke. Asiyethuswa. Hatipanika. We Asiyethuswa. are bold enough to stand. Siyakhuleka To stand for our God. simelela uNkulunkulu wethu. Jesus. Hativunduke. Asiyethuki. Takatodya magaga. Sidla. Anomama. Abalahle. Koritata.
shure asisabuyeni nyofana singareme kungaba nzima singarwathe kungaba lukhuni atidokere shure asitethele isifita ayidokere ekipita asibuyeni atidokere asitethele muva manerwano ulintambama wakatitarisa wena omkhangeleyo ndichapinda mutsoka dzako ngizangena nawe zakho ndichakutsika konzi ngizakunyathela I'm kancane just a messenger girl isithunywa mukandiona zvadini ungabona ngikho ndikamira nevamwe vari mukati iyama nabanye abaphakathi lapho unonzi vana gogo omntwana bagogo ini ndonzi sister mina nguthathe nokuda kwehis presence ngenxa yobukhona bakhe nokuda kwehis presence ngenxa yobukhona bakhe I'm still very young not ngisabutsha young only ashubutsha but kuphela active for the Lord ngidinele enkosini ukuthi ndiri muhis ngoba ngisabukhoneni bakhe iwe uri active bazvipi wena uactive bazvipi kuphi Jesus bhuku iri raExodus ibhuku likaExodus rakanyorwa nemurume lalotshwa indoda haana kunyora Exodus 30 ngaloba mu-Exodus kuphela akanyora 6 books wanaba amabigwalo including Genesis, kubanisela nogenesis Exodus, Exodus Leviticus, uLeviticus Numbers, uNumbers Deuteronomy, uDeuteronomy Joshua noJoshua nemurume anonzi Moses indoda othiwa nguMose akanyora mabhuku. waloba lawa mabhuku Jesus Jesu murume anonzi Moses indoda othiwa nguMose akanyora bhuku waloba raExodus ibhuku likaExodus 1445/1405 BC. iminyaka enkanjwe Tombo yakanyora isikathalo jonke rugwaro rweExodus. imbhalo kaExodus He was the writer. wayenguye umlomo Regera kutendera Satana muteerere. ungavumela uSathane akudelele Ramba kuteererwa. iyakudelela Kana uri muhis presence. xa usabukhoneni bakhe Regera kutendera vanokutokonya tokonya. ungavumela Ngava abakutokoa ve powerless. abangenamandla Nokuthi uri muhis presence. abaswela amandla okusebukhoneni bakhe Muhis presence. ebukhoneni bakhe Vana Amai muripo hero. omama likhona na Muripo here vana Amai. omama likhona na Vana sekuru muripo here. okhulu likhona na Vana baba muripo here. obaba Manerwano. malintambama Takaramba. sala Zvinokanganisa chinamato. okuphambanisa inkolo Chechi yedu yeAFM. sheshethe-fm Yatinoti AFM ndinoida. esithi fm siyayithanda Ngondimira indimboro 54. Jesus. Ndoda anorigona. AFM ndinoida. Yakadirera ndikakura. Aiwa, AFM ndinoida. Yakadirera ndikakura. Iyo yakuruka ndinoida. Yakadirera ndikakura. Chechi yakuruka ndinoida. Yakadirera ndikakura. Oh, AFM ndinoida.
timu yedu inowanikwa kuna Exodus 33. itikipeti tolakala Regera imbotaura historical background shoma. yekala mkhulumi bali yakola kancane Yemurume anonzi Moses. yotwa indodotwa kuMose Akazvarwa muGesho. wazalwa eGesho Lower part yeEgypt. ilowa phakathi eGibhithe Tongo akazvarwa. ikhola phasa lelokho Iye murume uyu. indoda leyo Sivai kuti murume uyu was not a single man. owalukwazi indoda leyo Anga akaroora Zipora mwana waJethro. unkosikazi wakuzipora Jethro ndote zvarava Moses. Petro ovavazana kaMose Vaipa advice mukuwasha. wainika zixwayiso Nokuti umkhwenyana vakaona kuti vakarasikirwa nemukuwasha. wavavona kuti angalahlekelwa umkhwenyana Aitungamirira boka. wayekhokela iqembu Ndinomuda ndoda atezvaro vakadaro. ngiyamthanda ubabazalonje Hana kupiwa advice nechidhako. kandikezanga i-advice ixwayiso esidaba Advice dzinorasa ubene izixwayiso ezilahlayo kune vamwe vanhu vatinopiwa advice nevanhu kulaba abantu abaxwayisayo okulahlayo vanogara muhis presence abahlala ebukhangeni bakhe vanotsvaga advice kuna mwari badinga isixwayiso kwete kumunhu wese wese kunkulunkulu atsha emuntwini wonke nokuti hauzive zvaanotenda. ngoba ukwazi akukholwa Zvimwe zvinokukuvadzisa. okunye kuyakulibazisa Zita rokuti Moses igama lokuthi Mose raireva kuti pull out. lalitsho ukuthi phuma He was pulled from the river wadonswa ekhitshwa emanzini mwanasikana wafaro. le ndodakazi kafaro Pull out. pull out ukudonswa Nokuda kwepresence yamwari yaka bukhona bukankulunkulu Moses haana kufa Mose zikafanga akararama. waphila Pull out. pull out phuma Murikundinzwere liyangishwa na mazita amunongotumidza vana amagama eliwathumeza abantwana maidei wangalithandana kureva kuti maidei pamurume wako kutsho ukuthi wawufunana endodeni yakho matirasa lilihlahlile muchaona lizabona muchadura lizachaza mamwe mazita ari meaningless amanye amagama ngalayo haana zvaanoita. ala kutshoyo Tikataura mamwe acho anonyadzisa siyakhuluma amanye akhona ayangisa asi ramozisi rinoreva kuti pull out. kodwa likaMose itsho ukuphula Tikaenda phula kuna Exodus chapter 2 verse 10 zama Exodus 2 inotitaurira liyasitshela sobala handiri kuti ndiri kungokura ground. yebo ngiyatenda kuphela Introduction yangu isibibo introduction regerai yakho kuti fambe ibicha. yela kambe kancane isingeniso Moses was a prophet. Mose wangumprofita Profita wavana vaIsraeri. profita abantwana bakaIsrayeli Aitaura naMwari wayakhuluma noNkulunkulu face to face. ekhangela ubuso nobuso Mwari vaita sevari kutaura neshamwari yavo. uNkulunkulu wayenza ukukhuluma nomngane wakhe Nokuti Moses akaita covenant naMwari uMoses waba nesivumelwano noNkulunkulu face to face. buso Mwari nobuso vaita sevari kutaura neshamwari yavo. uNkulunkulu wayenza ukukhuluma nomngane wakhe Ushamwari wahwinawo naamai ndiye ndehwenyu. umngane olaba nolwazibalo ngobani Asi ushamwari uyu hwakanga uine ukama hwakasimba. ubungane lobo bunobuhlobo obuqinileyo Murume anonzi Moses indoda othiwa nguMose anga ari muprofita wayengumprofita akatungamirira vana vaIsraeri wakhokhela abantwana bakaIsrayeli mubondage nemuslavery ebugqilini vachikhanyiswa zvidhina bevumiswa isitina But vakasurvive. ngotshava kodwa baphila basurvive asi vane nguva dzavainyunyutira Moses kulesikhathi awayekhonanela uMose wakatibvisirei kwataidya gariki wasisusela lapho esasidla khona ikhabiji nemagaka. lamagama Tine vamwe vatete vanokombureno silabanye abakhola abakhona nayo iwe ugere iwe wena uhleli wena kune vamwe vasamboona nyasha dzawakawana kulabanye abangatholanga umuso owutholayo vari kutambura abadumekayo iwe wakawanirwa nyasha wena yaMwari. watholela umusa inkosi Regera kunyunyuta ungakhononi chete isu vanhu tinonyunyuta ikuti imvelo yethu abantu siyakhonona vanema vanhu vanonyunyuta. kungaba nzima abantu bayakhonona Ngativerengei kuna Exodus asibaleli kuye-exodus team scripture yedu
indikimba yethu tisati taverenga theme scripture singakabali theme scripture yethu ndoda kuti muende kuna Exodus 33 verse 2 ufuna ukuthi yeke Exodus 33 verse 2 33 verse 2 Pastor Bana apana Pastor Bana verse ya 2 ndichatuma mutuma pamberi penyu uchimira ndichatuma izatuma isithunywa pamberi penyu phambi kwenu kuti ndidzinge vaKenani kuti ndidzinge vaKenani ukuthi inkotsha abaKenani navaAmori maAmoni laba-Amoni navaHeti vaHeti navaPerezi navaPerezi navaHivi navaHivi naJebusi nemaJebhusi labo-Jebusi and then verse 3 qhubeka muyende kunyika inoyerera mukaka neuchi muyende munyika uhambeni izweni inoyerera mukaka neuchi eligeleza uchago lolutshu kusina drought kungela ndlala kusina suffering kungela kudubeka Mwari ari kutaurira vana vaIsraeri nkulunkulu utshela abantwana baka-Israyeli yenda inayo qhubeka nayo nokuti ini handingakwiri pakati penyu nokuti muri vanhu vane mitsipa mukukutu chilungu inoti I will not go Mwari ari kuti ina handisi kuenda ela sikhiwa lithi unkulunkulu uthi angiyi angihambi ari lani kutuma mutuma uthunywa isithunywa endei kuti ndirege kukuparadzai panzira hanzi nokuti ndaizokuparadzai uthi ngenxa yokumenya libhidliza rechilungu riri kuti Mwari akaona kuti eli sikhiwa lithi unkulunkulu wabona ukuthi vana vaIsraeri vanga vari stiff abantwana baka-Israyeli rechilungu rinoti stiff necked people babe le ntamo ezomileyo kana zvanzi stiff necked people bawuthiwa bale ntamo vanhu vane ezomileyo mitsipa yakaoma kutshiwo abantu abanamakhanda saka omileyo Mwari vakati handiende unkulunkulu wathi angihambi namachechi tine vanhu vane mitsipa yakaoma nasechechi nabantu abale ntamo ezomileyo mukaona presence yaMwari ungabona ubukhona benkosi wethu nemitsipa yenyu yakaoma namakhanda kunyange omileyo mukataura nendimi laze likhulume kunyange kandini mukaita mashura likaze lenze isimanga nada angitsho presence yaMwari amuione ubukhona benkosi awuboni kunyange mukaimba likaze lihlabele kunyange mukataura mukakwira mugomo likaze likhwele intaba hezilo mtsipa yenyu yakaoma ezilo ngamakhande you omile don't enjoy the presence of God ngeke lakhwabitha ubukhona benkosi awufe ngiyalile wakaenjoya awufi ukhwabithe kunyange ukada kutedzera ungaze ufuna kunyange ukulandisela ukada kutaura sei ungaze ufuna ukukhuluma njani nekuda kwemutsipa ngenxa yamakhanda le ntamo Mwari kwete ezomileyo unkulunkulu uyalalela kune vakanditarisa muno muchechi kulababhekileyo lapha echechi manetsa pamachechi liyahlupha emabandleni manetsa kumatali liyahlupha emandani asi munoda kuti kodwa lifuna ukuthi nai Mwari vatisiye Mwari vakarege kukusiya ine mutsipa yakaoma ungakali ukulitshiya ngamakhanda engawomileyo kukataurwa nyaya yemari ungakhulula indaba zemali unoona vanhu vachikwenyana uyabona abantu benwayana bephuma ndopatinoda ipapo thina inkulapho esithanda khona tinenge takutofunga utopa zvakadii siyabezecabanga ukuthi sinikeze asina kanjani mutsipa mkukutu kodwa abana amakhanda you awomileyo never enjoy ngeke lokhwabitha nekuda kwemutsipa mkukutu ngenxa yamakhanda awomileyo kusvika matendeuka lize liphenduke mukachema likhale enkosini vana vemaIsraeri vakasvika pavakabvisa maornaments abantwana baka-Israyeli bafika bakhipha isiketiso balila vaikomplaina stereki babekhonona kakhulu ndakaenda kuIsraeri ngangayafika e-Israyeli mudhezeti enkangala hamuna miti akunasihlahla mune jecha kule chemecheme hamuna chinodyarwamo akunokuhlanyelwayo ndakati ndosaka vaikomplaina ngathi yikho mani asi zvimwe babekhonona vainyanya kodwa kunye babeyanda kakhulu ma nokuti vaidya ngoba chiuta babesidla munomboziva munhu akaguta anokanganwa yazi umuntu angasuthe vakakanga kuti khona Mwari aivafita bakhohlwa ukuthi unkulunkulu wayebafika Pakubadlekawo. esikhathini tine esithile vatendi vanokanganwa kwavakajesha sinabakholwa abakhohlwa laba bagejwa khona kune wanoitaura ini kulapho engangitsho mina ngati asi munhu uyu ari kukangana ngathi lo muntu uyakhohlwa kuti Mwari vakamuitira ukuthi zvakanaka unkulunkulu wamenzela kahle kupurikidza neni nevamwe vatendi kudlulisana nami namanye amakholo akasimukira bva muguruva waphakama vatine sukathulile zvino
wafa akaraska akaenda kuindia. walahleka waye-indiya Tine vamwe vari kuenda kuindia. sinabantu abaye-indiya Uri abaphekileyo kukangano zvamakaitirwa navo. ngiyakhohlela kwenzelo inkosi But hamumboenjoya presence yaMwari ngeke lokhobitha ubukhona kana benkosi mugere kuindia. nxa lihlele indiya Kuti uenjoye presence yaMwari ukuthi ukhobithe ubukhona ibva benkosi kuindia kwauri kuenda uku. suka e-indiya lapho oyakhona Unyatomira uti usingavhunduke. ume ungathandabuzi ungethuki Kunyange mhepo ikarova isiphepho singatshaya inofura. siyedlula Mwari vanoti handiende nemi. unkulunkulu uthi ahambi nani Mdhara Mozisi anoti yandiipirai. udala umozisi uthi iyisimbi Vana yakini vaIsraeri pavakazvinzwa izvozvo abantwana bakaisirayeli bekuzwa vakachema. balile enkosini Verengai verse 5 Pastor Bana. bala verse 5 nceke yenkosi bhana Ipapo Jehovha akati kuna Moses, uti kuvana vaIsraeri, muri vanhu vane mitsipa mukukutu. Mwari vanoinstructa Mozisi. unkulunkulu yalaya Mozisi ari munhu anoteerera. mosisi wangu umuntu walala Nokuti lunkulunkulu aiti kana atukwa nevana vaIsraeri wayesithi angathiwa abantwana bakaisirayeli aikwira mugomo wayekhwela entabeni wononamata ayekhuleka wogamuchira zvarehwa naMwari. amkele okutshiwo inkosi Vana amai prayer and fasting inokosha. omama ukukhuleka nokuzila kuqakathekile Mwari anoti iwe Mozisi unkulunkulu uthi wena mose udza vana vaIsraeri. tshela abantwana bakaisirayeli Mozisi haana kumboenda kwamutare. mose kasahambe emtare Kune vamwe vanotendereka kuudza munhu chokwadi. kulabanye ababhodayo phela ukuthi Ndafara neexecutive yemadzimai. thokoze executive Zvavataura yamama ichokwadi ndakazvitaura. abakutshilo iqiniso wakukhuluma Chokwadi ichocho hayi ichokwadi. iqiniso nalelo iqiniso wakhuluma Hapana chandinopokana. akule Nokuti engikulaphulayo maziso angu ari pabasa raMwari. ngoba amehlo Ndinokurumidza kuongorora sei. ngiyaphangisa ukukhangela Izvo kakhulu zvobaita kuti basa rifambe. khona kwenza ukuthi umsebenzi uhambe Nokuti chechi yedu haisi yekuindia kuri kora. ngoba ichechi yethu ayiseyindiya okukhona Yedu yasiyana neyekuindia. yethu itshiyana neyaseyindiya Tinoda zvinhu zviri transparent. sifuna into ezimgeke Kuti tienjoye uvepo ukuthi hwaMwari. sikhwabithe ubukhona benkosi Haidi madrama. ayifuni nqimbicimbi Anonzi iwe Mozisi kuthiwa wena mose udza vana vaIsraeri. tshela abantwana bakaisirayeli Mozisi anoenda kunovaudza mose uhambe batshela kuti enda unovataurira. Ipedzisei pastor nditsanangure ndiende ukendise Kana nceko ndikapinda pakati penyu chinguva chimwe chiduku-duku ndingakuparadzai. Mwari vanoti ndikapinda pakati penyu chinguva chiduku-duku unkulunkulu tingaba phakathi kwenu okwesifitshazanyana ndinokuparadza. iyaliphikisa Saka Mwari vanoramba kuenda nevana vaIsraeri. unkulunkulu yani ukuhamba nabantwana Mushoko bakaisirayeli raMwari mune vana vevaprofita. elizwi lenkosi kunabantwana babaprofita Vandakaverenga lapho engibale sekho vanoti kuna Erisha bathi kuyerisha patigere pano lapho ehleli khona hapachaita hapachakwana. akusafumi akusayeleli Tinokumbira kuti muende nesu siyaqalisisa uhambe nathi nokuti vakaziva kuti Elisha babakwazi ukuthi elayisha ane presence yaMwari. ulokukhona bakankulunkulu akuthwelele Elisha anoenda nevana vane elisha uhamba nabantwana babaprofita nokuti Mwari angavaitira zvakanaka. ngoba unkulunkulu wabenzele kahle Vaendako sebefikile mumwe akanga akumbira davo omunye wayebolekile ihlobo vachitema mapako. egamula igama Presence yaMwari vakanga vainayo ubukhona benkosi babenawo nokuti vakaramba kuenda ngoba vega. wayali ukuhamba Vakati bodwa Elisha munhu bathi waMwari elayisha ntebi yenkosi ezeitese asapheli sonke elayisha uhamba nabo demo rawira mumvura. ihloka seliwele Uyo emanzini anochema anoti maiwa loyalile uthi maye rangadirire kukumbi. beningelokuboneka Maiwa hayi babo rangaririre kukumbi. beningelokuboneka Elisha anoti belisho uthi yena rawira papa liwele ngakuphi anotora chimuti uyathatha isigodo anochipapa rikaflota pamusoro uyasindendisa sangenda phezulu nokuti lathaba Elisha angaine ngoba elayisha nobukhona benkosi andivererei baba. angiphetheli lapho Mukadzi wemushumeni
ngomshuneni ayisiwona wayebona munhu wamwari inceku yenkosi. kunokangani ubonisa vanhu vamwari Kulabanye abantu inceku zenkosi asinasiri vanhu vamwari kodwa singekho nceku. mweya wakamutaurira Umoya kuti wamtshela uyasiyana nevamwe ukuthi lo ushiyana nabanye kanani kabhaibheli kulo leBhayibheli. kune vanhu vamwari Kulabantu kulenceku zenkosi vanofamba vakabata bhaibheli ababa bethwala amabhayibheli ukasangana naye ungahlangana naye unoti waona munhu wamwari uyathi heyi mntoni asi inceku ndezvezita che kathi ngokwegama kusegameni kuphela. kune vanhu vamwari Kule nceku zenkosi vanobata bhaibheli abathabatha iBhayibheli. mukadzi uyu akaona Lumama wabona munhu wamwari inceku yenkosi achifura isedlula akaziva kuti uyu ane presence wabakwazi ukuthi lowo lobukhona benkosi ndokokuitira zvakanaka wabakwazi okwenzela kwete okuhle. vanhu vamwari vanotora vakadzi vevanhu Hatshi abantu benkosi abathatha abafazi babantu vasina presence yamwari abangela bukhona benkosi vamwe vanogadzikwa matara abanye bahlaliswa amadala angapheliyo. kunzi ko zvakafamba sei Kuhambe njani? mumwe anobatwa okururwa hembe Omnye manje akhumula impahla nebhutsu lesikathulo kuti vave nemavhii 11 ukuthi babe lamavili. asi munhu wamwari uyu akatakura presence yamwari Ayishoneke yenkosi ethwele nokuti ukhona. vanoti tikasatora bhutsu nesheti Wabathi singeke uthathe isicathulo lehembe evidence empahla inoshayikwa ashila asi evidence. tikatora sheti nebhutsu Ngoba singathatha isicathulo tine mavhii 11 shila amavili eveni. havasi vanhu vemwari nokusapotana Aswantu bokusapota laba vane mavhii 11 abanamavili eveni. asi elaishanga asina mavhii 11 Esilela ishongela amavili eveni. mukadzi uyu anoenda kumurume wake Unkosikazi lo uya kumkakhe ana kuenda kuna vasawira ngahambanga kubhururu wakhe. asawira kune murume anongopfuura pano Kubhururu kumele vanoenda to the right channel uhambe endaweni eyiyo. vana amai ngatidzidze kushandisa the right channel Abomama sifundeni ukusebenzisa indlela eyiyo. varume vatakapiwa Indoda omkethe abanikezwayo vanoda kupiwa nzvimbo yavo bafuna ukunikeza indawo zabo kuti presence yamwari ukuthi ubukhona benkosi inzvike kumba kwenyu buzwakale ngakini. vapei nzvimbo yavo Banikezeni indawo zabo. aende kumurume wake akamtaura Ehamba kumkakhe wamtshela anoti kumurume wake uthi kumkakhe ndiri kufunga kuti muvakire kamwe ngilomcabango wokuthi nokuti sakhele. akaona kuti mune his presence Ngoba wabona ukuthi kulobukhona mune benkosi munhu wamwari emuntwini wenkosi asiri wakubata bhaibheri ongasokuthi iBhayibheli holiness isingararami ubungcwele bungekho kuye. amen church Haleluya. murume wake hana kuramba Imkakhe kalanga nokuti vakadzi tinoongorora stereki ngoba amakhosikazi especially tikaenda pamarufu sihamba ezimfeni .com rese tinaro .com lonke kunyemba here amangayini kunyemba kungosvika parufu takasuka mazamu ufike emfeni sibopha ana insalo baba havambobuda ne.com obaba baphumile asi kuna ana amai tinoridzwa .com hayi indaba zonke nokuhleba vanhu siyaba vanenge vachichema isi tichikolekta ma.com abantu baye bekhala belila thina sihleba sikholekta ama.com munozosara maviga munhu liyasala selingcwaba umuntu maakutaura kuti anga ari mukadzi wechiseri selikhuluma umuntu unkosikazi wakhe wesikhombisa lo zvazikanwa naana amai kwaziwe ngomama. asi pano Kodwa lapha mukadzi wemushumeni unkosikazi womshumeni anoti uyane munhu uyu wamwari lo uthi lo uneqatshi anahwena unonuwirira unoqatshi alulukelelayo akusikubata bhaibheri chete asukuthi abantu iBhayibheli asi kuphela aneswiti aroma maani kodwa unoqatshi oluhle kuye. iwe unozivikanwa nekudii Wena waziwa ngokwenzayo kungosvika panzvimbo fike endaweni ngwarirai kaphelanini nabo ngwarirei kwanzi sikaphelanini nabo kalunganga lo muntu. munhu uyu haasi right Umuntu lo kalunganga mpela vakutogare vakazvisa abantu sebelungele ngoba wena asi ulunganga uyu anonzi munhu wamwari kodwa lo kuthiwa yinceku yenkosi anogara muhis uhlala ebukhoneni bakhe. manheru ano Kulentambama enhle zvinonzi vanhu havane musipa mukukutu uthola abantu balamakhanda
omile iwa mutsipa wako wakadiita sei welela kwikhanda walenzani mukateerana amai ndilalele nawo mama baba vekumba kwenyu vanokuzivai sei ubaba wakini ukwazi njani ndichafamba nhasi nekumba kwenyu ngizahamba namhlanje ngakini ngatiende kuti scripture yedu asambeni kutheme scripture yetu Exodus 33 verse 14 Exodus 33 verse 14 verse 14 Jehova akati ini ndemene ndichaenda newe Jehova akati ini gadai zveni present osha ini ndimene uJehova wathi mina mpela verengai verse 14 verse 14 Jehova akati Jehova akati Jehova wathi yena ini ndimene mina qotho ndichaenda newe ndichaenda newe ndikupe zororo ndikupei zororo Jehova anoti ini ndimene uJehova uthi mina qotho mina mpela ndinoenda nemi ngizahamba nami ndikupei zororo ngilinikeza impumulo zororo riri kurehwa impumulo etshiyoyo harisi rekufa iri ayishulo kufa kungova ne-peace of mind ikuhlaliseka emqondweni peace of mind uhlaliseka emqondweni kwete rest yekunzwa kuti hatshi impumulo yokuthi asesakungcwaba endai pastor bana qhubeka phambili akati kwaari kana imwi momene musingaendi neni regai henyu kutibvisa pano mozisi anoti mwari mozisi uthi nkulunkulu kana musingaende nxa ungahambi nesu nathi regerai kutibvisa pano siyacela ungasusi lapha ari kutaura kuna mwari ukhuluma kunkulunkulu nokuti aiziva kuti vanhu vaari kutungamira ngoba yazi ukuthi abantu abakhokhelayo vanemutsipa mukukutu malamakhanda omile havasi vanhu kwavo ayisibantu ini kodwa ndoti vari very stubborn mina ngithi bastapule very rude barutu nokuti vaimbopopotera mozisi babebhobotela umosi tine vari muchechi muno makatitarisa sina basemadlela babangikhangeleyo unonzwa mumwe achiti takafanana uyezwa omunye sithi siyafana hatina kushedzwa zvakafanana asibizwanga okufananayo hatina kumbofanana vafundisi asifanananga bafundisi mumwe nemumwe ane ministry omnye nomunye ulobizo lwakhe nemi vana amai vakanditarisa lani bamamela ikhangeleyo inini hatakambofanana nemi pakuva amai mina mfana lani ukuba kumama asi maitiro hatina kodwa kufanana izenzo sichiyene takatosiyana siyachiyana murume anonzi mozisi indoda tokumosi akanga aine assistant wake wayelo mncedisi wakhe assistant kuti munhu anokuasista umuntu okusizayo okuncedayo akanga asingabve mutemberi ongasuka etempelini munhu uyu anga aine mwoyo wakanaka joshua indoda leyo inenhliziyo yakhe ugara uJoshua nemunhu wamwari waba uhlala nomuntu wenkosi uchiita submission under his authority. uzifaka phansi kwamandla akhe Wararama iwe uphilile wena kuna vamwe vasingade kuva under authority kulabanye abafuna ukuthi baphansi kwamandla tisu tingaite mabhishop here yesi ngaba ngamabhishop sonke na tingaite maoverseer sibe ngamavasiya sonke tingaite mapresident sibe ngamapresident sonke wait for your time melela isikhathi sakho ini ndiri yangu woyi mina yengeyami nguva yandakapiwa namwari sikhathi engaphiwa inkosi ndofanirwa kuishandisa vane ngiyisebenzise kana nguva yakwana aigo sikhathi singakona ngiyahamba asi ndoda kuramba ndiri muhis present kodwa mfuna ukuhlala ngisebukhoneni bakho panguva yakandipa esikhathini landiketha sona ezo satani anoona moto sathane uyabona umlilo because handitambise nguva yo ngoba ngihlalisi leso sikhathi muri kungozviona vana ngiyakubona bomama handina chekumirira angiloko kumelele nokuti mazuva atakapuhwa manyika mashoma ngoba isuke ngatishandei tiri esizibeyosebenzile muhis present asebenzeni isebukhoneni bakhe ngatiitei senyuchi asenzeni injongo njengenyosi zinounganidza uchipamwe ziyabuthanisa ulutshu ndawonye avana inomisa musoro akulemisa ikhanda kone yakumisa musoro wabona simisa ikhanda yakurwara isiguna yakuda attention isifuna ukubhekwa regerai tikutaurirei ekalanditsheni havasi vese vari kurwara vari muchipatara havasi vese vari kurwara vari muchipatara
asiboke abagula abasesibhedlela vamazvozvi vari kurwara vakagara kudai abanye bagula behleli so vanorwara neurwere hwakasiyana bagula siyana imikhuhlane echiyene mumwe chiyene wekuzvida omunye wokuzigatsha kurwara ikoko ikugula mumwe wekumbozvinetsa omunye wokuzihlupha achimboflika flika ikinye kurwara ikoko ikugula lokho mumwe wekungodai omunye kurwara ikoko ikugula khonokho isati sikonsenti nevari muchipatara thina sinandaba tine sesibhedlela mikonsenti nevari munhu sinandaba lapha kuti ugare muhis presence uhlala bukhaleni bakhe isa kuzvinetsa hlupha khipha kuzihlupha akatoona cheya yake yagarwa yabona isitulo sakhe sehlezi cheya ngicela isitulo lapha fakani isitulo lapha isitulo awuyijoye presence yamwari awuyijoyi ubukhona benkosi garei vamwapa hlalani abanye nabo vanhu vanenge vachida presence yamwari abanye bafuna ubukhona benkosi cheya idzi hadzina basa isitulo lesi asinamsebenzi chechi yaramba kugara mupresence yamwari ichechi yali ukuhlala ebukhoneni benkosi nekuda kwemacheya ngenxa yesitulo aya mathurusa leyo Amathoyi. amathoyi God is not content about macheya unkulunkulu kalandesitulo but the inner man kodwa umuntu the wangaphakathi inner man umuntu wangaphakathi kuti ari presence yamwari usebukhoneni benkosi na ndowaanokoshesa mwari yiwo oqakathekisa unkulunkulu kwete kuti cheya hatshi isitulo asi the inner man kodwa umuntu wangaphakathi unoona munhu abva kukumba kwake uyabona umuntu evela ngakibo vamwe anotaimira 11 kwesikhathi uthayimela 11 apa ane sili hey yena khonapula kuyinwele okanjwayo lokho vagere mupresence yamwari havaite izvozvo abahlela ebukhoneni benkosi abayenzi kono anoti wopinda zvake mwana womunhu uyathengela umntana womuntu nemi maasha take control muchechi lani mahasha presence tatatu yamwari haidiva nemadhirama ibubukhona bukankulunkulu abafuna ivona vanhu vasivatoziva mwari wavo ifuna abantu abakwazi unkulunkulu wabo tinoona pagarwa tinofa here uyabona kuhlezi unyaka cheya haina basa isitulo mwari asinamsebenzi vanotarisa zviri mumwoyo unkulunkulu ukhalela kusehlizweni kutaura kuti simugani ubukhulu umuntu sumayekanyei vanhu vagere mupresence yamwari abahlele ebukhoneni benkosi havanzwirane nzvimbo abalwani nthawu ukagara pasi unofa here ungahlala phansi uyafana anobva adhuka futi uyaphenduka iwe futhi ukaona kuti vari kukuitira mastairi wena wabona ukuthi wakaenzela iwe amasitayile kiva strong wena qina iwe ubva wotarisa kumshumiri wena ukhale kumchumayela wati hameni wakagara wathi abeluhlelo usasimuke ungaphakathi Nokuthi ungasimuka obungaphakathi unopa satani nzvimbo uyanikezwa usathana utawu yokutonga ariva uyakubushe khonapho don't stand up ungaphakami vangeri gari yende ifakala liqhubeka wakagara phambili ipapo uhleli khonapho unoona manje auya uyabona sezile hamusi kuzviona here kuti ndikuda kugara panzvimbo awuboni ukuthi futhi akakuti muchechi mune nzvimbo yako ndiya ukuthi echechi kuletela kompani anyone ane freedom wonke umuntu ulokukhululeka yokugara pacheya yokuhlala esitulweni haina zita ayinagama unoona wonai uyabona umuntu iwebva waramba wakanyatsostik wena oyalustikile usabve ungasuki obva aona kuti uyu hana aramba kudherera yaba nkosi yali kudelela obva aenda panext person uyahamba kolandelayo woita mastera ayenza amasitayela akatarisa side aqhayetelele famba aqhubeke akapuza asiqanye muchechi yako kusechechi khonapho munoitwa matakanana ungenzwa amatopa nje atienjoye his presence asikhwabitha ubukhona bakhe namaitiro edu lokwenza kwethu unozoona uyu ane weakness yekuti akanyara uyabona lokuthatha akusuthule yafika eqhwebo uyu hataure chinyerere lokakhulumi asi uyu ari bold enough kodwa lo ulegunya akati no wathi ngitsho handidi kudhererwa nasatani ayifuna ukudhelelwa vana ngusatani amai ngatirambe kudhererwa ngoba masele ukudhelelwa satani anotwista our mind satani uyaguqula ingqondo kuti zethu tirege kuenjoya his ukuthi selani ukukhwabitha ubukhona bakhe
Say mache. Tina zvinhu sinezinto mahindrance ezisitindizelayo nema-obstacles lokusivala kusivimba anotitadzisa okusehlulekisayo kuti tione his presence ukuthi sibone ubukhona bakhe zvii izinto yiziphi lezi zvii yikuphi lokho ngativerengerwe ishoko ramwari sibalele ilizwi lenkosi kuna isaya 59 waIsaya 59 pavhesi ya1 and 2 evesini yokuqala zvinotitadzisa kuti tigare mupresence yamwari okusivimbelayo ukuthi sihlale ebukhoneni bukaNkulunkulu yikuphi Verse 1. Tarirai ruoko rwaJehovha harina kupfupisa. handitarirai ruoko rwajehovha tokaelanisana senkosi harina kupfupikiswa asifinyezwanga Kuti rikoniwe kuponesa. kuti rikoniwe kuponesa ukuthi sehluleke ukusindisa kumele ukunceda Nzeve yake haina kuremero. iyo nzeve haina kuremera indlebe ayivinjwanga sezvinoita nzeve dzevamwe njengoba indlebe zabanye dzinoremerwa nekuteerera foni zivinjiwe yamwari haina kulelela kuremerwa yakaNkulunkulu ayisindwa ayivinjwanga Kuti ikoniwe kunzwa. yamwari haina kuremerwa kuti ikoniwe kunzwa ekaNkulunkulu ayisindwa ayivinjwanga kuti ihluleke ukuzwa Asi zvakaipa zvenyu zvakaipa zvenyu izono zenu vanhu vanongomhanyira paupombwe ave bagijimele ebufebe upombwe zvakaipa ubufebe bubi itsvina ingcekeza mapedza zvakakuparadzanisai naMwari wenyu. zvakaipa tsvina okubi ingcekeza inotiita separation with God iyasehlukanisa noNkulunkulu hatigone kugara muhis presence ngeke sahlale ebukhoneni bakhe kana tiine tsvina ngasila ngcekeza muri kuona ndakasimata libona ukuthi uqinile njalo ba ndakutaurira eji yangu munovhunduka ngalitshela iminyaka yami ndakutaurira kuti ndikamira nevamwe apa ngatshela ukuthi ngama labanye lapha Douglas yethwa gogla ini zvinzi sister wena vamwe thangusisa vane tsvina yekusageza abanye banengcekeza zokungagezi itsvina iyoyo ingcekeza asi pano pane tsvina iri kuraurwa lapha kulengcekeza tsvina eshiwo yazviri idoti yesono Zvivi zvenyu zvakakuvanzirai chiso chake. handi zviri zvedu kuthiwa izono zenu zvakativanzira chiso chamwari zasivimbela ubuso benkosi Kuti arege kunzwa. kuti arege kunzwa minamato kepha ukuthi ayekele ukuzwa imikhuleko yenu mahindrance iwayo izivimbo lezivimba anotitadzisa kugara mupresence yamwari ziyahlulekisa ukuhlala ebukhoneni benkosi chimwe chacho tsvina handinoda kutaura okunye kwengcekeza efuna ukuyikhuluma uroyi ubuthakathi utsinye ulunya unoona mukristu anonamata uyabona umkristu okhulekayo muchechi yedu yekwakuruka etshetshi yakwethu yakokhuluka achiitira utsinye mushandi wake esenzelo umsebenzi sakhe ulunya achiupa 1 piece yenyama emnikeza ikatha linye lenyama his presence ingaonekwa kwamurimi ubukhona bakhe bengatholakala ngakini 1 mina piece yechingwa kupa mushando iphisi inye yesikunikeza isebenzi mungaenjoya presence yamwari lingakhwabitha ubukhona benkosi lina ini nevashandi vangu vanotochemera kuti amai mina isebenzi yami ziyakhalela ukuthi handidi mama kuenda mazuva akawanda angifuna ukuhamba isuku eziningi mushandi wangu ndinomupfekedza umsebenzi wami uyamgqokisa mumwe akauya aine 1 hembe omnye wabuya lempahla inye akawonda zvisingaite eqakile okungayenziyo ndikamutengera hembe ngathenga impahla ende ndinomupa zvese airtime ngiyanika konke leyo time mumwe uyo anobika kumba kwake omnye lopheka ngakibo ndomeka shuwa kumba kwangu ndikadya chicken ngaadye chicken ngiyameka shuti endlini yami ngachichike iwonototo mwana womunhu anenge achatoita dhariya egreen yemuriwo iwe uchiti uri mukristu presence yamwari ungainjoere ubukhona benkosi ungabukhwabitha wena tichatadza kuinjoya presence yamwari sizehluleka ukukhwabitha ubukhona benkosi kuti utsinye engayolunya nditarisei vatendi ngikhangela bhekanini bakholwa ngikhangela nini unopa mushandi wako 30 user unikeza isebenzi sakho vakanditarisa ndo zvamuri kuita 30 user elikhayelekeli kwenzayo ehe yebo munoratidza kuti muri vatsvene muri mune utsinye litshengisa ngalima
ngcwele Ngatulo kuti amai ava ngakuthi umama lo vanonamata uyakhonza tiri uyakhuleka kuona his presence mavanhu ubukhona bakhe kuye mabatira unoita vashandi ukubamba kwenza kana imisebenzi akauya ari mutetetete xa ubuya exakile vanhu ngavati yowe abantu abathi heyi be chiiko ichocho kuyini lokho hembe hadzichakwana impahla sakwana ndotoona kuti pano pakuda chenji yewodro sebona mina ukuthi abazofuna ukutshintshwa impahla munomboziva short time yatiri panyika yazi isikhathi ngatiratidzei rudo asikhombeni uthando kwete kuvashandi chete hathi kusebenza ukuphela hama dzedu ngatiradzei rudo nezihlobo zethu asikhombeni kuvatendi uthando ngatiradzei rudo kuba khona kuti uthando tienjoye his presence ukuthi sikhomithe ubukhona bakhe tisaihusinye khiphani ulunya godo umona kuitira amai Chiangwa godo ukwenzela umama Chiangwa umona unondiziva kwandakabvei uyakadla phela phela khona ndichipfeka kiripiringi yare hwana gwatidzo mina ngigqoke ikripping etopha asi tithi yaindifita mhani kodwa yayingifita nesandaki lesatha ndaiti ndikakiya kudai asi ngingagqoka ndaitwa uvepo hwamwari ashuza ubukhona benkosi uvepo hwamwari ndaihufila ubukhona benkosi ngangibuzwa ndakamirira taimu yamwari ngabele isikhathi senkosi handina kumbokumbira vamwe zvinoita vamwe angicela vanachena ngabanye besemhlanganweni ndipo heti ngicela ingwani ndipo juice ijesi ndipo handbag isikhwama phela ndaigutsikana nezvandina ngazisuthiseka ngalokho engilakho uye ndakamirira nguva yamwari njalo ngabele isikhathi senkosi regera kumbopomoka yekeni ukukhuluma uchikwereta ucelacela uite zvandakaita izvi uyenze ngakwenzayo konoziva sei ndine vana nevakuwashekai uyazi ndinabantwana nabakhwenyana ndine vana vandakarera pamweya ndinabantwana engabawondla emoyeni uzondazviwana kuti zvandakaita yazi unguthole ngapha engugqokile unoda kuita makwikwi neni wena wenza umcintisano kwanakabva lapho engavela khona nekwawauri iye zvino takatosiyana lalapho khona wena ende mablessings edu hafanani lesibuso sethu azifani ndinodenha denga ini mina nekuti ngiyaliqaliswa ndinogara muhis presence ngoba ngihlale mwari emkhoneni bakhe vanotaura neni nkulunkulu khuluma nami ndichifamba ngihamba ndakaenda kupreya nemadzimai ahambe emkhuleni nabomama mwari akataura neni ikoko unkulunkulu wakhuluma nami taiti tiri mupreya kudai takazvinyima sasisemkhulekeni sisi taita maabsolute sasisenza ama-absolute takaona chiedza kuti bhama tainamai sabona ukukhala tikafila kuti mune his presence sezwa ukuthi ubukhona bakhe bukhona chechi ngaifirwa kuti muno mune his presence ibandakaliswa ubukhona mune bakhe ndimi 1 kule ndimi inye kwete ndimi 2 muchechi hatshi indimi ezimbili etshetshi ndati godo ngithe umona chimwe chacho kutuka onyakhona ukuthuka mani ukuthethisa unovhura bhuku uyavula ibhuku seuri kuvhura bhaibheri akani uvula ibhayibheli una genesis kusvika una revelation genesis kuze kufika uzambula presence yamwari ingaonekwa mauri uchida khona bankulunkulu uyatholakala kuzenza njani mumwe kuva neutsinye nemwana womurume Omunye. mwana womurume wake uba lolunya ezvinotiri vanhu bakhe vamusanga khona po sikhona pemhlanganweni vamwe hamumhoresani abanye andibingelelani presence yamwari ingaiwanikwe mamurimo ubukhona bankulunkulu mwatholakala usingamhoresani lingabingelelani nada ngitsho tinosimudza mavoko siyabonga itai zvamunona yetsintando ya dururai nyasha dzedu tulumusa wako kwatiri msipo uri pasaidi tinosimudza mavoko itai zvamunona yetsintando yako iwo uri uine tsvina iri mauri kudaro wena ulenyengesezikuweja mwari vanongokutarisa wota unkulunkulu yakukhayela ati heyi handigone kushanyira hama ngeke ngavakatshela lumuntu nokuti une tsvina mauri ngoba ulenginyekeza kuwe tsvina haisi yekuita madhaka chete ingekeza siwenza amadaka kuphela tsvina kuvenga hama yako ingekeza kuzonda Spirit isihlobo of sakho hatred umoya wonzondo kwete spirit of hatred chete hatsho ukuzonda kuphela spirit of rebellion umoya wokuhlamuka jesu mungagare muhis presence lingahlala emkhoneni bakhe munomukirana pachenyu liyahlamukelana Romans Jehovah yataura kuti abaseroma athi Romans chapter 12 musaenzaniswe nenyika ithi lingalinganiswa nomhlaba ngativei nemutsauko asibe kuti nomahluko tigone kuenjoya his ukuthi presence sele
ubukhona ngati zvitsaurei asizehlukanise nini kana tikafamba venewe munyika singahamba nabasemhlabeni vazive kuti isu tiri vana abo vamwari bekwazi ukuthi thina singabantwana benkosi matauriro edu unkulumo zethu madyiro edu indlela esidla ngayo anotitaura kuti his presence iripo pakati ngatsho ukuthi ubukhona benkosi buphakathi andibvisai tsvina tokhiphana ingekeza causing division ebangela ukwehlukana ndoda kuti pastor bhana muverenge Genesis chapter 3 mfuna incebe enkosi ubhana tinzwa kuti iri kuti kune imwe couple kulenye couple my god couple 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 yakapiwa mawarnings akawanda namwari yanikezwa mawarnings amaningi asi imwe inoti couple iyoyo kodwa ithi yona leyo pane zvakaitika kulokwayenzakalayo kana tikakanganise Genesis chapter 3 Genesis chapter 3 regerai tivhure nditaure zviri mushoko ndisataure zvisirizvo Genesis chapter 3 pavhesi ya8 Genesis chapter 3 verse 8 verse ya 8 verse 8 vakanzwa izwi raJehovha Mwari achifamba mumunda vakanzwa izwi raJehovha bezwa ilizwi lenkosi Mwari vachifamba mumunda unkulunkulu ehamba ensimini kuchitonhorera kukandelela kapuri yangaita zvisina basa kapulenzo kungenamsebenzi yakamboudzwa namwari yakatshelwa kuti ivai maneja wezvese zviri munhu ukuthi khayelani gcina konke ulapha asi muti uyu kodwa lesi sihlahla yange mukanakidzwa sei lingaze lichazeke likholihle njalo ubatwe lingawubamba ivo ubanje vakafunga kuti vakachenjera bona bakaba ukuthi asi bahlakaniphile vakanga vakunzwa mavhoisi kodwa basebesizwa amazwi achifamba enyathelo zihamba aifamba paiko pastor sasihamba ngaphi ngeke yenkosi pha vaifamba mumunda kotonhorera madekwana vainzwa mavhoisi babesizwa amazwi achifamba mumunda ehamba ensimini enyathelo kuchitonhorera sokukandelela kumba kwenyu uku ngakini presence yamwari inonzwikei ubukana benkosi buyazwakala na munomboita time yamunosekana babeni liyenza isikhathi elihleka nobaba na ana mai nditarise omama ngikhangela nini hayi ndinoseka zvekuti nababa vangu vari mina ngiyahleka mpela nobaba monga my husband unkosikazi ukaona tichiseka unoti pane zvaitika ungabona hleko yathi kulokwenzakele tinoseka zvekuti tu siyahleka and mpela the presence yamwari inenge and iri ubukhona benkosi babe bukhona pano presence yatama lapha bukhona nokuti sokusukile paitakapo isina kuteerera ngoba kube nekhaphekana lelapho warning yakanga yapiwa namwari iwoni ngeke benike unkulunkulu kanditarisa manheru abakhangele kule ntambama makambopiwa mawarning shots namwari lakenikezwa mawoni asi unkulunkulu kune li mitsipa yakaoma kodwa lamakhanda omileyo pedzisai vhesi pastor ban chiva munhu nemukadzi wake ndokutohwanda pamberi paJehovha Mwari pakati pemiti yo vakafunga kuti kuhwanda mwari bakava kuti ukachele our unkulunkulu god is everywhere unkulunkulu wethu ndewo zonke kunyange ukahwanda he is there ungazi utatsho khona kune mumwe murume kulenye indoda akatumwa namwari eyathunywa inkosi kuenda tashishi ukuya eThashishi jona uJona anotiza uyabaleka my god aiziva kuti vanhu ivavo vaidira tara pamunhu achitsva wayekazi ukuthi abantu abathela umuntu ibhitulitara umuntu esitsha ephila yena wathekelabhalele aumutiza mwari ukamugona awubalekeli inkosi wenelise asikamvura he is there phansi kwamanzi ukhona mumakomo ezintabeni he is there ukhona kana ukandaa kutiza kuenda kuamerica ungasembaleka sesiamerika anoteera ikoko uyakulandela khona ngani ukati ndaakuenda kumozambique ungasesiyemozambique god is there nkulunkulu khona anokuteera chete uyakulandela kuphela anokushona uyakulandela kuphela murume wayo akafunga kuti atiza achete indoda leyecaba ukuthi sibalekile ndokubva amedzwa nehove waginywa yinhlanga hove yakamuchengeta mudumbu inhlanzi yamgcina esiswini ikanomurutsira kwangazi yamkhafulela lapho kuthiwa unkulunkulu ahambe haana kufa kafa nokuti mwari akanga amuda ngoba unkulunkulu kune wayemthandile vamwe vakataurirwa zvakawanda kuyabanye abatshelo kunenkulunkulu vagere umu abahleli lapho vakaita navo abayenza inkani ngwarira qaphela ngwarira qaphela kana uchida kugara mupresence yamwari uhlale bukhona
inzuzo ekugara zokuhlala ma-benefits ekugara mnamali inzuzo zokuhlala ebukhoneni benkosi chekutanga okokuqala joy intokozo ukateerera mwari ungalalela uNkulunkulu ukavhisa tsvina khipha ingcekeza mauri kuwe ukamuteerera umlalele unoita joy yakapfurikidza uyaba nentokozo asi edluliseleni ukamusamuteerera mwari kodwa ungayekeli kumlalela une dambudziko unodubo kuwe mapisarema 16 vhesi 11 umahubo 16 verse 11 monoiverengera kumba liye ibalela haisi joy chete ayisitokozo kuphela unowana spiritual growth uyathola ukukhula kukamoya ukateerera mwari ungalalela uNkulunkulu wethu zvine mabhene kunenzuzo vamwe muri kushanda kumakambani abayisebenza kana emakhampanini uchitsvaga basa xa udinga umsebenzi unotaura uchiti uyakhuluma usithi wena zvii zvandiri kutarisira kubasa nyowani kuyini engikukhalele emsebenzini omutsha kune mabhenefits here kunenzuzo na imwe kambani inobva yakuofa imba enye inkampani yakunika first izindlu preference eyokuqala chechipiri mota okwesibili imoto yokuhamba nayo inobhadharira 1 mwana wako school ibhadalela fees umntana akho i-school fees uchiwana mari not in uthola rtgs imali hatshi ngama-rtgs but in user kodwa ngamayusa ndo mabhenefits ayo izinzuzo emusecular world but yasemhlabeni muna mwari kodwa kuNkulunkulu kune ma-spiritual benefits kunenzuzo andiri zikamoya kutaura engizitshoyo anoti joy ethi intokozo spiritual growth ukukhula kamoya divine rest ukuphumula yakasarukira okukhethekileyo musangano uchipera hlangano nowugqibo unatowana divine rest uthole nokuti ndaita zvaakandituma ngoba ngenza ngithume khona handina kurwa nazvo angizange ngilwa nakho pasta haisa anoimba achiti fundiswa ishahlabeletheni uyacula mukandituma handirambe ungayithuma ngali ndinovhuma ngiyavuma handirambe angali ndinovhuma kwese kwamunondituma yonke nto ungithume handirambe mwana angiyani nkulunkulu zvingani zvawakatumwa namwana kuyagaka wathunywa nkulunkulu ukaramba wala mari chaiyo imali mpela wakati aiwa ndiri kupfumisa chechi afuna unothisa yangu ichechi havailume mina yami nca abayidli havailume angikhani abayidli kana mwari vakuda kudya mari yavo xa unkulunkulu sefuna udla imali unoitambira yoshaya chayaita uyayihola iswele ekwenzayo vakristu vazhinji vakanditarisa abakristu abaningi ave abakhangeleyo munhu kana sendi kanti ngeza umuntu ngitsho isenti kana chingwa chaicho kumba kwake loba isinkwa sibili ngakwa ungagara mupurezensi yamwariwo ungahlala ebukhoneni nekunyima kwankulunkulu kwaunoita uku ndokuncitsha okwenzayo lokho nditarisei ngikhangela akaona vanhu vauya kudai yabona abathebezile vana vanopinda bhisi abantwana bangena bhizi vigei chingwa vigei chiiti mabhanana fihlani isinkwa amabhanana hazvina maturo izvi akunani lokho kutadziswa kugara mupurezensi yamwari kuleka uhlala ebukhoneni nekuda benkosi kwechikafu ngenxa yesikafu chokuti ukadya kudai yokuthi ungadla so chakugaika mudumbu sokugayeka takunoemta okusele kuya emta kudenga hakuna hachiende nechikafu ezulwini asile isikafu munomboziva kuti the best asset yazi best asset yaungawane muupenyu ongayithola empilweni kugara muhis presence yikuhlala ebukhoneni bakhe kunyange ukaita maassets edzimba ungaba nama-assets kana ezindlu motokari mbeni imota hazvina maturo akuyize asi kugara muhis presence kodwa ukuhlala ebukhoneni bakhe zviri bheta kurara pasi kungcono kulala